लायक एवरी कपल इन गोवा काजार जावन आमगेली वेलंकनी सायबी मागे बेसांव घेवपा की आमगेल्या हाक्या कोणू एक बारीकसो हेडपा येवपा वेलंकनीकू आसतना आम टेस्ट गेली पूण टेस्टा रिजल्ट कांय दाखोवंक ना सायबी मायचे विश्वास दवरून तेगे बेसांव घेवन आम पोतून गोंया येयली आनी एक दीस आम केप आसतना पोशुगे पोटां दुखपा लागोलें तेका लागून आम घोराको येयली आनी बुशू टेस्ट घेवन हो सरप्रायज मेळ्ळो. मामी डॅडी हो न्यूज आयकून सारकी हुशाल जाली. Yes. This is for you, Carriel. This is for Mama Papa. Unboxing now, okay? Mama, Go together and unbox. Take. ते तूप का फिरव झाले तर कॅरी Yeah. Mama is crying. You're turning into an uncle soon. He's also crying. Babe, केशव आओ प्रेग्नेंट हाँ आयज न्यूज मेळ्ळा आमकां तूं आतां ग्रेट ग्रँड मदर जावपा हा से हाय My God. Say hi to. Arey, my bestie is crying now. Hi. Hello. Dada, I want to show you something. Yeah. No! God bless you, 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 God bless you. So nice. What is this? My God! Are you serious? Could be on for 1 month also. Yes, and I saw that. This is our first. What? What? Oh my God. Please, God. Seriously? No way. Really? Yes. Oh my God. Oh my God. What? Wow, that's great, man. Great news. Are you? Hey? Alright. Oh my goodness, congratulations. तू फकाट कोता? तू माम जात मरे आनी कितें Oh. I think this is the best news kind of. Oh my goodness. Hore. ओय रे ना हरे. ना रे ऐसा फकान कोता हांव What? Seriously? Are you serious? अरे भाई कसम से congratulations. Oh my God, that's congratulations. थँक यू मजा आ गया. You made my day. मिजबान म्हाका सदां मेळपा येतालो अशें करून कितें की घराको येता कितें गिफ्ट बेगीन आजचो मिजबान तुका सेरोलॅक नाल्यार दुदाक एसो पावडर घेवन येवपा पडटलो कित्याक? बियर हाडटा आसतना तुका आनी कितें अशें करून सेरोलॅक कितें हेका लागून Congratulations. अच्छा सुन ना लास्ट दिसंबर को जब हम लाए थे व्हेन वी केम लास्ट दिसंबर शादी का प्रिपरेशन चालू था ना इस बार बच्चे का भागीदारी करेगा ना तू क्या करूँगा? इस बार बच्चे का भागादौड़ी करेगा तू किसका? ए मत बोल.
सच्ची? ये सच्ची बोल। हाँ रे अबे ऐसा लगा गर्मी गायब हो गई। कसम से मैं मामू बनने वाला हूँ। अरे कांग्रेचुलेशन यार, ये वालर ये, बट कसम से आज ये न्यूज ने ना दिल जीत लिया ब्रो, कसम से यार, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू No way! You are my second friend in like 2 weeks. That's crazy. It's crazy. No way. Can you see? Yes. No. No. No way. No. Yeah. Oh my god.